Ho thujwa ha matlo a baahi, dipeto, ho nkelwa makoloi ka mahahapa, tlhekefetso ya basadi le bana ke tse ding tsa ketso tsa bonokwane tseo baahi ba Nkomazi ba tjamelaneng le tsona letsatsi ka leng. Ho latela tlaleho ya letona la naha la sepolesa, tlhekefetso ya basadi le bana ke sewa sa bobedi naheng ya Afrika Borwa. Ka hona letona le boletse ha bohle ba hlekefetsang basadi le bana ba tshwanela ho jariswa boikarabelo ba ketso tsa bona. The other big pandemic is the abuse of women by men. So we are making a call on our colleagues, all police, but especially male police, to say, look after women, look after children, look after all vulnerable people, elders, people living with disabilities. Letona le lemositse baahi ba Mpumalanga kgahlano le ho nkela bonokwane madibohong. But also not just border crossing of illicit goods and all that, also working hard on the undocumented people that are around. Unfortunately, as you move around these communities, that thing is kept raising all the time. And it does give police problems because it's very difficult to detect an undocumented person. Letona le ipileditse ho bahlanka ba sepolesa ho itshireletsa le ho netefatsa hore baahi ba bolokehile ka nako tsohle.